ini. Ya, yang tak dapat dilupakan, terbayang-bayang di mata, tak luput dari ingatan. Nostalgia masa berpacaran. Katakin gua nostalgia aku masa aku berpacaran. Beda kelbi. Asa kalakain na gundari berpacaran. Si unyil-unyile dua anak. Beda kal semasa aku mereda. Gundari gampang pacaran di. Maka kali handphone. SMS. Terus kopi anari. Pagi mbah belum selambar anak ayaw na pilawida. Gua di kami sana seku gaki. Ngeri. Halo. Terus salam merdeka nari. Halo, pagi mbah nganting manuk kena Air mengkah kape daripada kamu nganting ngabit. Aku berenda kayak halo kan betang perida. Kulikap saja. Masa aku merenda berpacaran tak kena. Uga. Handphone malu. Ngajari. Bas ada beringin ngerondong lah. Atai ku bawa perjuk-juk purih Paulo si kudong nogol. Endam tukang juk-juk. Adik gedor lebih bapak nama dak. Enda lari. Bapak salah intip lebih kuas. Tukang juk-juk, tukang ngintip banak Rina. Jam 2 mulai aku beraksi. Taip intip bos. Enda gak kalah andai. Atik. Pidah nahai bos. Ku main kelah perjuk-juk. Tigan ku bertarikan kakak doa rumah. Tigan bedakkan tigan go jam 3 tigan lana kita kersipat kiam. Kuat nahi na kepai kenahai mama ku jujuki ku mati ku sendai lari. Berarti lo ka berhasil men. Salah jujuk bahaya bi. Pagi no kolihi ka makata kolihi. Sada dengan jelmane. Salah tu benar sada. Ku intip dah kepai kala adai tek. Jujuk tigan medakkan gurung nak gergau mengker ya iya nak nakal ku putih kenujung purih naik ku bulu tibukna di tigan ku bogi takal nembak medakkan tigan ku jam 4 tigan melanai kari sempat tiada waktu nih kami memata launan tigan sendal jadi kan Berarti kamu laradat kamu kalau radat Lakam radat, lakam pasu-pasu, lompat ngekam. Kita makalah pasu-pasu. Adi jam 4 jam pasu-pasu. Ya dulu aku masuk sa pandeta lang amat pandeta. Pastor bilang aduh jam 4 bilang amat. Jadi si saksina. Ay aku. Berarti perkawinan sila sah. Timai saksina maka neretap. Daripada saksi lajai surat na pekap loli teme dua pergi kuban surat waluh surat nama kata duyu berarti waluh kempune apa ya teh ini surat cerai surat kawin bapak bereda FJ